بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دعوتك إنك وجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسي قبابا قمنو guyyaalee amma dabran kana keeysa ciidaa fi jum'aanillee wal qabatee haala tokko tokko ka mul'atuutu jira. sunis masjidoota muslimaa minbara isaanii bakka khutbaan irraa godhamu waa'ee duula filannaatiif oolchuu takkaa'uu paartii siyaasaa wahii filadhaa jedhanii masjida keeysatti minbara irratti maayikii masjidaa fayyadamanii hawaasa muslimaa duula filmaataatiif oolchuun dogoggora guddaadha, badii hamtuudha. masjidni ka dhaaba siyaasaa kamiiyyuu miti, ka rabbiiti, ka muslimtootaati. imaamni dhaaba fedhe deeggaruu dandayaa, barbaadus hoogganuu dandayaa, sun dhimma mataa isaati. ammoo masjida fiduu hin danda'u. dhaaba deeggaru san ka jaalatu san masjidaan alatti itti hirmaatee waan fedheef dalaguu dandaya. masjida rabbii keeysa, masjida hawaasaa keeysa dhaabni tokkolleen hin dubbatamu. kun badii guddaadha, dogoggora hamaadha. wallaalaan ta'uu, beekumsaan ta'uu, namni akkasii sun, imaamni akkasii, khuxbaa akkasii dhaaba siyaasaa ibaluu filadhaa jedhu dogoggora guddaadha. sirreeyfamni itti kennamuu qaba. masjidni kanaa olii, masjidni kanarra qulqulluudha, masjidni kanarra guddaa, dhaaba siyaasaarra guddaa, kama fedhe haa ta'u. kana akkasitti beeytanii dirree masjidaa bakka humnoonni siyaasaa itti taphatan godhuu hin hayyamnu, hin hayyamamu. kun dhoowwaadha. tanaaf imaamonni akkasii, khaxiibonni akkasii dogoggora guddaa waan dalaydaniif akka sirrooytan, waa'een tapha siyaasaa, waa'een tapha filannoo mooraa masjidaatiin ala akka ta'u, gonkumaa achi keeysa akkan seenne jajjabeeysinee dhaamsa dabarsuu isin yaadachiisuu barbaanna. namni dogoggorri akkasii irraa argame akkas irraa'u irra deebinee yaadachiifna. akkasuma waa'ee rakkina bakka adda addaa muslimtoota irratti deemaa jirus wal yaadachiisuun barbaachisaadha. waa'ee daaroo labuu aanaa lameen, daaroo labuutii fi hawwii guddinaa keeysatti namni hedduun guuramee badii takka malee hidhaa jiru. ciida guyyaa kabajamaa kana dubartootas hidhaatee, dubartiillee hidhaatee hidhatti dabarsaa jiran waan balaaleeffatamuu qabu. zulmii, miidhaa dirree baate sagalee tahuu fi akkasumas du'aa'ii godhuufiin barbaachisaa taha. bakka jirtanitti jabaadhaa, tokkummaa keeysan eegaa, sodaa rabbii keeysatti jiraadhaa, diin keeysan jabeeyfadhaa, walquba qabaadhaa, tokkoomaa, badirraa fagaadhaa, daangaa rabbii, wasana rabbii eeggadhaa.
sodaa rabbii keessatti islaamummaa jalatti karaa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam qabattanii akka irratti jiraattan isin yaadachiisaa. dhaamsi gabaabaan kanumaan xumuramaa. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.